Toluş bile dışda siyasi söhbəti. Azadətən o ki Toluş Azərbaycanda نیمه نوکا نیمه kölə vəziyyətdədir. Toluş işte haqqı və zaman var dedəni. Haqqı və qav ne var akıbətlərdə. Tamşakun bu ki işte haqqı talep kardı. Ayvni. Ama Azərbaycanda Toluş'daki umruş demine sort vatan şıkırım. İşte hakkı talep kardı separatistler ki ni. Ama ben çerçeve barıştım. Ama başta rağrışa ve sadık beşam. Umruş Azerbaycan'ı hükümeti Toluşa'da barda siyaset traybar siyaset. Azerbaycan'ı hükümeti, esatlı hükümeti barda siyaset ve çama halkı aleyhe, çama regioni demografik struktur değişmiş. Region ço regionu olmak чиновникon taraf idare ediyor. Regionda hatta vecne ve deputat do regioni. Şu da Azerbaycan'ı konstitüsyon çama konstitüsyon hakkı. Ama bazı oyun imi jo hesap vardan ki am ihraca gelen sanatı. Avon imi jo bagalam diden ki ateş taki ama bu demuti do Azerbaycan'ı hükümeti depe emektaşati bakıyor. Yani avon jo galam diden ki Azerbaycan hususi hizmet organı emektaşati ama teklif kanun. Ne jo? Etnosi mandi imine alamat sev. Toluş halkı prezident zannedeni. Yani pişmi vuruşta geçobi. Toluşa dersun dua mektebun daireş sorbasır kadalik. Parlamenti muavin, sadri muavinin de gele mutlaka ve Toluş. Ustura teknikum direktör Nakçıvan Uma Bardajı'nın najını. Teknikum direktör. Atakan Nabilov ya separatist toplumun belki avut tamırcı. Parça tamırcı. Azesi kardeşim ki Azerbaycan Toluş'un devleti Umruş Toluş'u sepek ile dejde aparat kurmadı. Hər vaxtın xeyir bu Ataxan müəllim. Şimanmon xəşmon indi tu Əvəsar TV efirədə. Məsələn, bəmə diyakarda kasınran təqdim bakam ki, çəmə əmrujnə mehman çı atişi həm təsiskar. Ataxan Əbilovi xəşmon mindaşməni. Əsə pirəmi ki jo bina bakam çı Toluşan əmrujnə problemin ku. Çəvan sosiala problemin ku. ام حقیقتا تیکای گپ بجنمان همه کالی پرابلمان امانی بابام به سیاست چه تلاشان تحصیلی مسئله ده جا مسئله گپ شما کنید اولا روزان روشین شوان هون استوانیم بگو شمانی یان اواسور تیوی تماشا کن سلام بودم و باشما فعالیت داشت شما فعالیت داشت باشما رو انچکان نجان ارزو کار دیدم تلوشی فرقش نی کن پرابلمی که بجای داشت بجان ام پرابلم بابا و سیاست می بکرده چونکی چونچه که ان پنجگلا حرفی که عبارت با انسخان اشتان گرید دجده سیاستی تولش گرید دجده سیاسی صحبته چه پرابلمون من ویه آزادتن وقتی که تولوش آذربایجاندا نیمه نوکا نیمه kölə vəziyyətdədir. Kölə və quli vətən نیمه kölə vəziyyətdədir. Amma Azərbaycan mətbuatdan on frazəşə. Məsələ həm sosial iqtisadi məsələ, sosial problemuna aiddir, həm də mənəvi problemuna aiddir. Cəmaət tarix, mədəniyyət معنویات و سایر و الی آخر. شما پیدنی از سوسیال پرابلمون که گپ بزنم چمو چشونسا تروشون پیدم بوسا امروجنا چما وینده قلای پرابلم هسته ki چه لانکونی لجدی هسته و یا رو پرابلم هسته yani ama jidamon ده هزو ویستسمینه سورada çe lankoni lejdiye de çok kilometr درازیه ده قلای رو کشتنی اجرا وقتی که خبرمان هسته مالیه مانی از اینجا امی جگو خبرم سعی دمه چی ام پرابلمی ده و یا جیات تلاشونن علاقش هسته یا امجا چه آذربایجان عمومی پرابلمی و مراقبینه اما عادتا به جوه مثلا نسبیده وقتی دمون که چما سوسیال اقتصادی ساحه پرابلمون جو آذربایجانی وطنداشون یعنی وطن شکرون پرابلمون این
umuman da fayda otidamon ama otidamon ki ama روزی داوی کردنیمون اما معنویاتی داوی کردمون زمانی tarihi medeniyeti davet kardamon. Ama çok pegatiyada aslında ba elementun şiyada hatta sosyal iktisadi meselelerinden farklısı. Umumi pegatiyada misal üçün Azərbaycanada dütəbə müəssən. Oxunna pensorada pegatibabe. Və yaxud oxunna da sonra da ses sonra da pegatibabe. Çangla kuvra oba. Azərbaycanda sosial, mədəni sahədə dütəbə obyektun. Çangla klub dütəbə, Çangla məktəb dütəbə, Çangla Joğubovtamon mədəni məişət müəssisə dütəbə. Çون çan faiz və toluşi aydı. Və Azərbaycan əhali unduz çan faiz toluş edəcəkdir. Rəsmi statistika otdaki 2 milyon Toluşi regionda 2 milyon ahali şeyde ama resmi statistika. 2 milyon çı Azerbaycan ahali da faiz teşkil ediyor. Yani Azerbaycan'ın da faiz unduz toluş eder. Bütün mesela devlet bütçe, sosyal iktisadi sahat sarf ve mesela diye kardida devlet bütçe da faiz yani proporsiya eğer hız Azerbaycan'da ve yani oyu bu. Hısenni çmanane çok sondajo azane azanimi çok sondan bütün dünyanın çok sonda. Ve goroş jogo masalon ilya şuma utalajadani jogo masalon cemaat iştivi programda gele xurna karagele sujet mondoy osturada jogo masalon asin cema masallo da jogo masalon asin bankuna da dionosin ki avon umiyet bandi sada bedan ve bavon ancak roku söhbət şedəni elektrik nagilon asin toki xattон. Ya Sovet hükümeti kumanda stülbəçyoni avunam pəxidan hatta jogele bamu fotoğraf sumay ki imi sa toki xattон bardan da doğan tar bida toku vuştunda bagruja toki xatti pepişta varada kaloş noydan rezin çirapacıran noydan ki tok ba do onu başto atto toki baz zamin duçine ka roçyon hasin Amma problemin təəssüf ki bəyan həmə vaxtiyada həmə toluşun nəzər saydam ki bana çı toluşi problemi nezbedənin və məsələn avon jego fikr kardan ki əmço həmə Azərbaycani probleminin çımı parsça qoyu ki toluşun və işdə problemin çüknə münasibət nişodaninin Toluşun evvela başta problemin ve bigona. Sazından için mentaliteti kumeda yan ki avun hesap kardan ki ama başta problemi dikkat budamon hükümet bavun ro problem bakardı. Az ve ba nagli şedanim. Konkret misalunam vardı bazı. Toluş işte hakkı bazı zavun vardı dani. Baguruşan tabii ki toluş bu Azerbaycan'ın jo regionun işte joni doy hozzoye. Şahit bir hozzoye. Ama işte hakkı ve gavbiya ana o probleminde. Problem babada ki bazı ki toluşi darkimon lozimi seviyedani. Toluş bazı ki işte hakkın çok süki zandani yani marifeti ve bajitone. Bazı ki toluş imi başta gav vardı görüşte satimote. Tars davonida hükümeti ku rejimi ku tarsida ve sair ve ilahir her şey bazı be ama hakiba gav ne var hakibata adan ve hakiba gav be o zaman şuma televizyon konuşuyor pidemi ki oku budam istifade bakam tam şu akım buldum ki işte hakik talep kardı ayvni tersine dinem votida ejo maneviyat normunan votida ahlakam votida ki و zulmi itaat kardakason de zulümkari ivrada xudavandi alemi vada cazo bakashin ve zulmi itaat makam. İşte hakkı bu butun. Hakkı ne butur? Hakkı bak kav ne var? Hiç kes butur hiç yakar. Mesela bana
اشته حقی با گپ وارده حقیقتا گپ وارده چه آذربایجانی کم ورکو یک از اشته صدا بکر که چما حقی هسته دن ای باوتن که اشته هیگوگان مدافع کایه انجا تلاش که اشته صداش بکرده که چما حقان ماندن چه لنگجیه ده وقتن که نه تا تلاشش تا سپاراتیستی کاردش تا مملکتی پا کرده پیده این مناسبت با چی görüşü? البته ki ama Azerbaycan'da Toluş'taki umruş demine sort vatanşkırım. Tabii az muasir devleti anlayışı, tarifiyen çok sanıdam ama anormal bir situasyon. Devlet başta ahali diye bakar. Devlet başta ahali etnik mensubiyeti görüşüne ve farklı. Ama ciddi formada hakim bunası Azerbaycan'da. Azerbaycan hükümeti çok sanıda. Beynakal instansiyonel çok sanıda. Avun müşahede karda, avun dekarda. Eğer muti babişse avun bu mesele hiç vakit işte sebepini bakatin ve Azerbaycan hükümeti taziye kanıydı ve toluşun. Eminne babı toluş işte bu arada o tukat bıcan. Azerbaycani hükümet Sisori dagiş bideni. Hükümet müeyyen boşlar o çerçeve nojı regioni çecüre var roşi babı. Bu çerçeve dalada bu ki Kanasavet hükümeti hususi hizmet organı manda tradisiye anlane. İşte sapitken artık alava şalunan oma. Bu çerçeve dalada bunu hesap kardın ki işte sado bekarı. Toluşi region işte sado bekarda kasi vakti da separati ve bu tamam ki avun bu tarsun. Avun bu kınzdaşun. Misal için sosyolojide bu da marginal bu. İşte hakun gav vardı رو cesaret نکن. متد همون نواجنه. همه وظیفه نبی که اما وقتی داشته خلق اونشیت باید به اون گفتم که سپاراتیستی چیه؟ داشته حقی طلب کردی سپاراتیستی نی. طلوع شده اونیت دید با اون مجنه روژی کانکریت فردی فردون سبی مانده و اما عموما طلوع شده سپاراتیزم بانی. طلوع آذربایجانی اشته دولتی سب کرده ده و ان جوا گفتمون حکومتی موقع به وجه فرماده آذربایجانی دولتی که طلب کرده بازی که او با تلوشی بنا باشته خلقی دیم سپاراتیست خلق دیم نکرد هم چه حکومتی نوع گلی پرینسپی گلی چرچیوه ده چرچیوه به من نزد ده اما بیان چرچیوه بارشتم yani hükümet işte siyaset oluşta bardı vuruşta müeyyen açar anlayışın istifade kardı. O kuduyda çağın da gelen separatisti. Çoğu ilgiler misal için Cenub zonası. Çoğu ilgiler bu otum ki etnik mensubiyetteki Azerbaycanlı okuduğu. Azerbaycanlı okuduğu ve ama Azerbaycanlı vatandaşım. Vatandaştaki ama Azerbaycanlı ama etnik mensubiyet bu. Toluşu deniyor tarihi nığılın kuma mesele ama başta rağrışıya ve sadık beşamı. Azerbaycan hükümeti rohtan açar anlayışınız bamaj müeyyen ka. Asisip kardam ki toluşi navaşanın hem biçmi ve bapi işte anlayışımdır. Umruş Azerbaycanı hükümeti toluşada barda siyaset traybal siyaset. Avun separatist utani ama bapi çavun asil avun ro uvayna bagatamın. Avun traybalist. Traybaliston işte traybalisti harf. İşte traybalisti. Miyokardi görüşte çama sapı da separatist sıkanıyor. Pamani torsundan avun ku jobu boftamon. Avun ku kimi netice canısı mi vinden avun işte bada kata şey işte nazarda kata netice sezondan. Hala ki de pomuzlar ruj sezon. Biçimi vay asısı kardam ki toluşi navaşanın müşimfikun bayi beşun. Çama hesabuna da çama متاسخانون ده هم avni ki ama Azerbaycan devletiyeti aleyh peşamun, devleti aleyh peşamun. Ama tabii ben buldum. Azerbaycan'ı hükümeti, esatlı hükümeti barda siyaset ve çama halkı aleyhe, çama halkı ve kıştanıya, çama halkı job oftamon. Asimilyasiya kardiye, şuma bu ta sosyal iktisadi siyaseti neticede umruş, çama regioni
demografik struktur değişmedi. Açık şekilde değişmedi. Diyon da odamın mandani. O ba müesson da tamamen jo regioni, asasen jo regioni odamın pekati da. Region çe jo region oma çinovnikon tarafı idare beda. Region da hatta vajniye ve deputat jo regioni ku. Yani elementar madeni halkın, dünya madeni halkın kabul karda elementar gaydın isi. Ama nam pide onu ki toluşan dünya sivil halkın idare karda ve gaydın çerçevede idare bugün. Toluş umruş idare beda de tribalist gayda kanunum, de basmaç gayda kanunum. İmi bapi votiloz, imi votilozim. Biçimi görüşne haştavune lozim ni. Biçi imi رو وتی با قانونی که با kanuni. İşte hakun talep kardı kanuni ku ve kanuni çama ejo Azerbaycanı konstitusyon çama konstitusyon hakkı. Dövlətçiyyəti bu tribalistiyyəti bu babon obagardımın az pidəməki söhbəti miyanada şuma bə qalay mövzu haqqındayım qəfşəyini ki beynəlxalq ictimaiyyət toluşun haqqında məlumatını. Avon toluşun haqqında Azərbaycana da jiya etnikon haqqında چه fikirdən? Şuma bana ateşi davonla əlaqan his büsət çə səviyyədəyim? Tabii ki toluşi navaşanın işte imkanın çerçevede این معلوماتون و خارج بکار دیدن و بین‌الملل تشکیلاتون بکار دیدن. آتش تکی başma گفتم ki çama faaliyet istiqamətdə segla istiqaməti məxsusən və toluşun kokay, işte xalqi kokay. De Azerbaycan'ı ictimaiyyəti kokay, diyalogdaşı, farklı hükümet bu, muhalefet bu. Yani de beynəlxalq strukturun ve diyalogdaşı. Beynəlxalq struktur vokada ama Azerbaycan'ı üzvə hukuki təsir mexanizmun və Azerbaycan'ı ait və beynəlxalq təşkilatını nəzərdə qatdım. Həmən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatını nəzərdə qatdım. Misal üçün, kəsi haq damola biyada Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, damun əlaqə uğatıdır. Azerbaycan umruş BMT üzvü, umruş Azerbaycan Avropa Şura üzvü. Umun dünyadan navadaşa təşkilat, jo ilə təşkilatla üzvü. Misal üçün, İslam Konferansı təşkilatı və ya jo iqtisadi strukturunu sadəcə ümumi nəzərdə qatdım. Azərbaycan Toluşun İctimai Şura beynə xarici əlaqın vəkədat beynəlxalq təşkilatı. BMT, Avropa Şura, yani tabii ki Avrupa Birliği yani bunun jojo təşkilatını Azərbaycan da müəyyən marağın ışısı, davunla əlaqə uğatı ama məqbul hesab kardı damon. Ve bu istiqamətdə ama işte imkanın daxilədə bu təşkilatın müraciət kardamın, bu təşkilatın robotda məlumatını duydu. Tabii ki dünyada müəyyən dövlətin olsun ki, avunan ve umumi dünyada demokrat insani hakkın vaziyeti kontrol ediyor. Çünkü Amerika Birleşmiş Ştatları da devlet departamenti bütün dünya üzrə, bütün devletin bu arada hasır hesabatını bozukardı. Demokrati insani hakkın vaziyeti var. Bu arada müraciət kardı ama işte informasyon duydum. Hemen şahsi kontaktı olmuştu. Ama rara tekrar kardamın ki Azerbaycan'ı ictimaiyyəti hem ve diyalogi tarafımı. Ama bazı boylun imi jo hesab kardan ki ixroca gələ sənəti. Avon imi jo bağalam düdən ki atış təki ama bu da ki Azerbaycan'ı hükümeti dəfə əməkdaşəti bakı. Yani avon jo bağalam düdən ki Azerbaycan'ın xüsusi xidmət orqanının əməkdaşəti ama təklif kanunu. Ne jo? Azerbaycan'ı diyalog kardı. Azerbaycan ictimaiyyəti diyalog kardı. Ama çok bevaz. Türkiye cemiyeti İvrədə jidəmun. Ama Azerbaycan yani ki normalda bakın on devlet amanam xanbuzimun, amanam bu devleti xanbuzi. Açık teksti avun imi imtina kardı yazın. Ki İlham Aliyevi kuş gətəcək. Detba Azerbaycan'ı resmi hiç kıla struktur imtina kardı yazın. Çı tezisi ki imtina kardı yazın ki Toluş bu Azerbaycan devleti şərik. Az cümle en katı boktan Pan-Türk, sağ, ultra sağ temayüllü faşist mövqedə və millətçən imi İsa teksti təksib qayazını. Ama bu devleti şəriki bu. Bu devleti şərik veya da
çama çan ada pay مناسب اون مسئله artık جز صحبته اما اون پای و به کنس فرما طلب بکنم اون با ما کو اینتלեկت طلب کرده انا یا محاربه کردن لازم نی ترور کردن لازم نی و سلاح دگن لازم نی انا اینتלեկت لازمه bu müsteviyede işte hakun davada manda tarafı ve vasadan lüzum. Bagurşan ama diyalog kardı tarafta mundu muhalefeti iktidar. Akimadi toluş xalqi toluş ya da kapşıda bu. İşte zavuni uğatı etnosi manda imine alamat zavun. Zavun mun beşi arada ama işte rağrışı alada هم انا یا سوسیال علاقه بسیار باشد پسیکولوژی علاقه بسیار باشد فلسفی تاریخی علاقه بسیار باشد اما داشته رغرشه داشته اجدادون داشته مناسبتی برنیدم اگر زبون من چه آرا بشود اما چون منتالیتی چون ویندمونی چون درکمونی artık din bakardım her glazavuni ıştan gele kapasite vatan kapasite her glazavuni ıştan gele kapasite şey Misal üçün Hollandi zamanında gapşeda kimi psikoloji, sosyal bilimi tamam az ile odan beda. İmi az votani, imi de zavun şunasati meşgul ve psikologun votitan. Maygen hasiyakatı dıgade. Çama mentalite iminden ubada çama zavun da ifade. Agur çama zavuni ogati uruştu ama işte halkı ünsiyat kaldı. Yani de toruşun ünsiyat مدنیت ساحه موسیقی ساحه پالیتولوژی سیاسی ساحه ادبیات ساحه و سایر و الی آخر آذربایجان اجتماعیت اونسیت هم de iktidari Azerbaycan Torsun İçtimai Şura prezident amanisi bavara televaran noydani toluş halkı prezident zanedani böyle hukuki subjekti zani goruşna yani hukuki subjekti hak toy goruşna imine gamçe ve bazmi تاسف bu ki Azerbaycan'ın prezident vissor elan kardı ki این خناخو vissor prezidenti. Osat az tamşakun xabasida. Vissora da şuma masane İlham Aliyev toluş çıkan telaffuz bada. Toluş çıkan telaffuz çıkardı. Göran boya da di manada ama halk manada toluş çıkan telaffuz fani. Şu adagle festival jun davonu İlham Aliyev iştirak kardı ve sahnede kesi elan çıkardı. Toluş folklori nümayandan çay çıkış baka. Yani biçimi vuruşuna ve şobi buna. İlham Aliyev iştirak karda varada toluş halkı sıkan telaffuz be. Yani jogo çiyonasim ve ama bu segla istiqamatda çamat asu çi çömedey kardı. Ben beynelxalq teşkilatından başka partiye kardıdım. Bu istiqamatda hem Avrupa Şura hem BMT hem Avrupa Birliği bu istiqamatda müəyyən məlumatın joqdur. Tamam cavabın için başıma cevap doydu bu. Mesela hakkında fiksiyon hes bu. Yani çiç fikirden. Ve marağını ama işte xalqi müsbət tərəfi təqdim kardam o. Tamam ki Azerbaycan'ı ahali falan faiz toluşu çimunana tabi hakkşun bu. Ama jo tamam zahmet kişi xalqimon dışta zahmeti çişse kardam o. Çadiman Azerbaycan'ı esatna iktidaran çama xalqi obrazı düz kardı görüşünü avan işte malum olsun. Avanın kokar. Avan çabbarı çamasını kokar. Azerbaycan'ın iktidarı tarafı, Azerbaycan'ın diplomatiya tarafı çama halkı bu arada dığlaşıyor bu tabi de. Beynakal müstahşın. Yani halk fundamental İslamisti taraftan ve vaktan otan ki onun dini fundamental İslamisti asasen kimin asasya fundamental İslamisti. Dominen şey otan ki onun İran parasti. Mesela tabii ki İran'ın mevkişime beynakal seviyede zındajon. Maxsusen Garb çama votaşçiyon, çama piyayon tunu manda devletun asasen Garb devleti. Joboftamın Avro-Atlantika. Garb devletin tunan İran'ı imit zayıfı. Çe tarafan Azerbaycan diplomatiyet hakikaten ver yola imkanı nişesi. Demin kukardı da ama joba galam dedi. Çama iminden nübel çama maksat abi ki antilisimi barıştama. Ama bu tamın ne javani Toluş hakikaten Azerbaycan işte devletteki yakarda. Toluş demokratik halkı, Toluş'a da liberal ideyon ve zaman değil. Hemen adice elementar çiyon pidamune. Bu arada ama müracaat kardidamon, mesela bu dakikada Avrupa Şura, Gele Konvensiyası
kalmadı monda milletin müdafaa bu arada çerçeve konvensiya. Çe konvensiya ile nazaret mekanizmi şesi Avrupa şurada terkibedeki katiplikini meşgule. Ha pensurada Azerbaycan toluşun vaziyeti bu arada bu konvensiya uygun anayo hesabatın duydu. Ha hesabatın kontrol kardi kuruşuna umruş komisya toluşada seferdi. Umruş Lankona'da toluşada seferdi. Ama davon sık alakada bu. Şu azın da jınta sürçeyim bana Azerbaycan toluşun içtimai şurekle Azerbaycan'ı hesabati alternatif hesabat bulduğumun için numanıcı alternatif hesabı. Yani çi hükümeti hesabati bu paralel bagale hesabat. Hükümeti hesabatın çamatası da dü devlet navştajını ve tamamıyla çok ile fakt buldum başıma. Ve hükümet işte hesabatı navştaki toluşa dersun haftada da kara dua beden toluşa mektebi. Ama faktiki çiçe toluşa regionda bütün mektebundan ders dua bedeni umun asimilyasiya siyaseti tegatajlı da siyaseti şuda. Toluşa dersun dua mektebun daireş sor basur kadali kardı. Kimi daire sor basur kadali kardı. Mesela Lankoni şehirden Niyartı, Liki hatta şehirde Lik kasaba utan şehir utan Nive, Masalluye Osturup'a şehrinden ani toluşu dersin dedi. Hesap kardan ki toluşun ana yok asimilyasiya var. Toluşun bundan diyede hası. Çananda hesabatta navştaki de saati. Ama tedris planının diye kardeş ve iyi saat navştı. İyi saat navştı. Du devlet navştı. Aslında toluşu umruş gele halktaki Azerbaycan'ı müsteviyede ilgili gada elemek var. Hamuna dersuni. Ha dersunan pidajuni ki çamak bastano. Mamurun İlham Aliyev sada be şartıyla onun evinden bu istikamete kobardı. Elbette ki ama ben kimi garavul da bu mandamı ve kimi ku çıkış kardı cu hakum ve das biyama. Ama ben peşten bu barca. Ve çama vaziyetin çama bardan bu barca. Kuşi hem de ikisi ku baş şıkran ikisi mesela sabın. Ama bir kütlevi bu yani. Ama otomun 2 milyon toluş Azerbaycan toluş şide. 2 milyonu ile آتش به تشکیل نکه آتش هیچن تروشی مثلا بنا واردیده با این حسارتی iddia کردنی آتش اچه طرف تو کی انای و این سنون بون و تشکیلاتون بون و alternatif hesabاتون و میدون بون جو قلا ساختمانان حقدا چه اثر و تاجا کتابان شون بسوا اوان حقدا انگه بجمان از پیدم چی چه تلاشده جیا نه تلاشده نه عمومی آذربایجان ده جیا تلاشان سای حقدا گه بجمان ام نزونه ده قلای منبع پایش کرده به چی چه آذربایجان ده جیا تلاشان سای 83,000 hafta ها جگو گلای خبر بشه به ام حقدا پیدامه چی چه تلاشون به حساب چه واردنی چه اچوان راسته sahip بگه وارد زندانی آتشی çerçevede ama toluşi problemun toluşi noka vaziyette be istikamette problemin katalogun katamını katalog. Yani tekise söhbət kardiyada ama ne da gijiyama. Ve problemi guftamın. İmine varada ama votidamın ki toloş sıkhani ciddi formada tazigi jitune. Sıkhan ciddi formada tazigi jitune. Kimi num takiyesi, coğrafi mana takiyesi, çabazım tarihi mana takiyesi vesaire ve ilah. Demine formada çama zavuni ait problemini miden. Semine formada çama statistika. Toluşi statistika yani statistika çiçeği ama bu tamın Azerbaycan hükümet asimilyasya siyaseti partide. În statistika eçe o aynı. Umruş daha sonra çiğ manavot tabii ki sağ 20,000 resmi şekilde o tabii sağ 20,000 toluşursa 2009 soru. 2019 soru ba statistikada şuma çam manba numan ngatını asisub kardم که باشم فعالیتی علاقه داره ولی اما هم ممنون منهانده هم من با بینو من کارد علاقه وقتی شما همون چکون جو پیتن و اون نزدم چون تکنیکی امکان جون نبی چیش بیسه و دی
این مانگ دو مانگ سه مانگ و تمام علاقه تشین نپیشونه چون با پیشته معلوم بکه حقیقتا رسمی منبونم میدون ندم رسمی منبون نیونکله وید کاما تیراژی چاپ شون کاردشونه و تصادفاً اشما گفتم منبع به راه سومیده بود که اون رسمی منبع به از اون زمینه سری هفته هست تلوشی آشماردمون رو وارداش نیوانداش 8 هفته Kuchku bida dazu na mina sori sa 12 ازو dazu 19 mina sori 8 هفت ازو یعنی 25% به جیگنیه آذربایجانی اهالی و با چما ریجون دا گناسید بانی جو گفتمون تومبر بانی گلی اپیدمی بانی اهالی کتابی شکل غیر بانی و کوچکو بده یا اون aslında vayıştan başta cevabı başta porsiyon cevabı da otan ki çı haşto haft hazo nime 5% işte muazzavuni yani gap şeydani işte muazzavuni zandani açı yani nime toluşin neznakar çıkıyor başta toluş favte açı yani nime toluşi zandani çavun muazzavun terkizavuni fa terkizavuni Azerbaycan zavun problem yani an statistika aslında saxta istatistika statistika çı Azerbaycan hükümeti muayyeti kerem ve meydunluydu. Ama hesap kardamın ki bu barada ama resmi şekilde müracaat kardamın. Ejba Avrupa Şura müracaat karda, BMT müracaat karda, Çin'e müracaat karda, Avrupa Birliği müracaat karda ki bu saxta statistika, saxta kuvveti Azerbaycan hükümet meşgul ediyor. Ama hesap kardamın ki toluşi aşmardamın 24 Çinmana 1 milyoni sebebi. Ama dastada konkret tədqiqat mənbun həsin azı misal üçün peymine soruyu ki Kanada glə professor Umava Toloş nava nefçalak salyon detballik ostramma nava jogle nəticə olma ki şey navışta ilmi əsər Toloşor saytada yaşda və internetdə və jogle nəticə olma ki Toloşi aşmardamon minimum 8 خوبه پی 8 بعد 8 مینه سوری اما عمرش تکوی مشغول به این سرم وقتن که چه داست جاوگل منبانی اما جو وقتی کی تولش عمرش آذربایجان دمیده حوالی 20% تولش آذربایجانی حوالی 20% تولش اسا statistika kam kartı haxada pars bakam ki امی کام کردنن با چی سواردن چی بچه اون نیتشون چیه و اون خیرش چیه خیرش شما گفتم که ویه چون چیکو دیمی کام کردن اون ترایبال سیاستی قشنگ و ناو دویدن واجب گلیش شی با اون رو اون چما سایت با گفتم که 10 میلیونه خود دنیا میگی اصلا با اون خبر بستن چی شده چه خبر مکتب شسه اینستیتوت شسه چانگلا قیدیاتو davarda ama eğer 10 milyon imonsa cembo çi parlamenti 10 milyon çi Azerbaycan'ı ahali robotamon 20% kardı da çi parlamenti 20% tabi toloş bu çangala deputat 25 gala deputati 20% 25 kardı 25 nefer tabi toloş bu Parlamentte 25 gala deputat tabi toloş bu. Parlamenti muavin sadri muavinun da gale mutlaka bir toloş bu. Dönüyor kabul karda qaydayı. Nazirler kabineti pekatoş. Şu 5 gala yani nazirin devlet komitesi iblada çalışangala. Kimi 20% tabi toloş bu. Şu ile nazir toloşası. Yani da siyaseti avun çama yani amani asimilasiya kardiye regionin struktur terkibi değiş kardiye ama hiç innedoy umruz Azerbaycan'ı devlet bütçesi de 20% ahali bütçe pul oluşturdu. Şu pulada çananda başama medeniyeti umeda. Det basa az ile kitabın çap filmden. Ya 18 سوری بعدیه اونصور بشه kitabın çap. Siz neyme çe kıymet çana verdi. Buftamon daha az tirajda gele kitap çap kardım piyami ben mujum uçune $80 bin pul lazım. Kısa umuman
17 هزار تیراژی گله کتابشون چاپ کرده شده. گفتم چی قیمت گفتم 20,000 دلار. 20,000 دلار آذربایجانی با 30 سورنانی یعنی 30 سورنانی مفتمون رو خونه 18 سالی دورده و تولوشی 20,000 آذربایجانی بودجه جمعی 20,000 دلار پول خواهد کرده. اون چیه؟ vergi. بله 20% ku گرده کرده vergi اصلا حالا بودنیم که kimi tabi servetine şey. Traybala siyasət, əgər düzüm tələffüz qardabısa. Çay haqqında qapşanam onu. Çiçe, çuknabedə və çiçi təsir qardı. Traybalizm, tribe İngilizce sıxanı tayfa hakimiyyətiyə. Yəni ki, tayfa təkcə prinsipin, rozi və insanın ətrafında qırda kardıda. Tayfa təkcə prinsipin, nua prinsipi vota şərton, روزی و انسان اطرافا گرد کار دیدن مشتر رو گله شبکه دوست کار دیدن و دو شبکه جمعیتی اداره کار دیدن مثلا بوده که ترایبالیزم شما پاشتوی باید نشون ایگلا پروشتانی که آذربایجان هم ساتی بودنی سوسیال اقتصادی پرابلمون ها رو رده یه اما بدلا داشته بیان فرق است ترایبالیزم ها رو رده یه چند بود چه جوری معین کار دیدن پیغاتی داشت ایگلی رایونی باید خودت که پیغتش تولوشی چما رژیونی استرو پیغت لانکونی لیک مسلک و چوغلا رژیون دا تمثیل با چینونیکون سیاهی گاتیداش از وقتانیم زو استرکتورون هستیم زور استرکتورون هستیم یا پراکرور محکمه پلیس چه خصوصی خدمت ارگانی لابونی پیشیدم یعنی که اما ملکی ارگانون هستیم ملکی ده وطنداشون کوکارده ارگانون Am bu organında nesta insanın deniyor sivil qayda çiçeği, multikultural butları. Bu organında nesta insanın devlet bütçeden nesta insanın prokurori, mahkeme, polisi, xüsusi xidməti beşidəm ha amandani. Kim müəllim şəsə, kimi çevazdan aeroportda kokaş seçimi icra hakimiyyəti seçimi mədəniyyət strukturunda kokarda kasurun şəsə yani müəllimin həsin çevazdan kimi hakimin həsin devlet bütçeden nesta. O insanın bu regionda kokarda görüşünə iminə şart tabii ki regioni zavoni zane. Eğer tebaşta multikultural votdaşsa, sivil tebaşta votdaşsa, teba lankun az vottanime, anavyo mutlaka ba lankun tayin karda icra başçı mutlaka soluş fayda. Jo mesela noy sivil düzgünlüğü. Ama mutlaka akhunakho toluşi zavonda ve bir kap bajan. Deniyo kabul karda multikultural prinsip Amerika şezinden yankine. Avusturya'da kesinlikle çoğun sorun ne? Ancak regioni strüktürü tayiş kardı bu arada fikir kardı da. İşte o kabile vardı şey kardı şey. Başıma baş suali cevap dedi. Joy ile regionda tema regioni mugayese. Eğer umruş Gəncədə tribal şəbəkə təmsil karda insanın mugayese de 5% kam ise aman gele diskriminasiya. Ama tribalizmi ve mandamı ne ki Gəncədə. Peğatici Ostro icra başçı tribalist. Ostro adam texnikum direktör Naxçıvan Oma Bardajın najini texnikum direktör. Ostro deputat Naxçıvanıcı. Ostro məktəb direktörü maraq bunun işləməni şimana jurnalist üçün kere bu məsələ dala daşana. Məktəb direktörü Ostroda məktəb direktörü Naxçıvanıcın Bardajın najini. Tribalizm iştanan ve diskriminasyon vaziyette ve tribalizm. O şey corayında beyazını, bir corayında bir vaziyette bu da icra başı çaycı var. Veyahut boftamın eçekele mavin çaycı vardır. Ama ana o total şekilde çinovnikin ana bu formada yani tribalizm mahsusen işte. Yani şöyle. Tabii ki bu bardak söhbət nakardı görüşte. Çavun şuri jiton davarda fikir çiğse. Atakan Nabilov ya separatist boftamın belki avr tamırcı, parça tamır. Azgılar ustazın taki zannam separatizm. Siyazda separatizmi meşgul mi? Meşgul bir fikirden mi? Hasesif kardım ki Azerbaycan Toluş'un devleti Toluş ile vatan şıkırta ki eçe sepetçi vazife egında saf faizini ve saf faizden yüksek seviyede vazife varar olsun ama vadamanda Azerbaycan hükümeti işte vazife Toluş'un münasebete gatpa varar olsun. Az hamuna vazifem talep. Kimi talep kardı?
asil vatandaşı. Asil Azerbaycan'ı piyatiyle. Azerbaycan'ı devletçeti mövqe çıkardı. Traybalistun ki atmosfera soxtajını, avun ki Azerbaycan'ı devletçeti deşkünün. چه تارسون حقدا چه ترایبالیزمی حقدا چه ساختمانان حقدا من گپ شوانه که و دوست به اسات چه تالشان تشکیل کرده تالشان ساخته زنبه تشکیلات ایگلا آتشه yani ya ayıklanan hes bunsa veya zane bedeni. Am Azərbaycanın ümumi problemi ki, işte icma soxda ya da İBMON'a da problem işesi. Tolaşan ki tikayam ve hemen ki zana bedeni. Çeman ami sebep çiçe. Ço tolaşan boşlar o qalay soxtamon kardero tarsdan ya به هیچ جهت کردنین یا اشتا alternatife kon ve meydan bekardنین. Teşekkür ederim parça görüşüne. Evvela ama bakı ve anlayışın çok fikir edemem. Az yani ki Azerbaycan'da kuruluşun münasebette icma sıkıntı okuduğu tamamıyla aleyhi. Az Niderland'da jidem ve ana o destekle kuruluşa aile ve İvre gırda kardı babi. Böyle teşkilat soktu damunsa be icma batı. Ama Azerbaycan kuruluş abarigen halkı. Bınavra halkı, bumiye halkı, çöp zemini halkı. Ve icma batı yani ev bumiye halkı. Mesela imine taraf. Garez ateşin ve strüktürün hepsini az buldum ki ateş iyi ama ateş vaktaki ama bu meselede ve inşaatı iddia kardani mi? Vay hası yani Toluş Respublika Toluş Medeniyet Merkezi hası. Vay adabi meclisi mesela Amburi Soğuna da adabi meclisi mesela. Sosyal şebekede az binde. Vay Zize meclisi az binde. Çay ve pişte müeyyen insanın isim ve hareketi müştehar. Toluşun Sado gazetesi, Dodo gazetesi, Ambur gazetesi. Zavun çanında efektif faaliyet müşüyden ama cu mesele. Azerbaycan'da bu çiz jogoy. Azerbaycan çe KGB sistemi idare bede ve ön sistem mahsusen Heydar Aliyev KGB general bani ön sistem mahsusen umurcular vücuda itken eybacar formu. Sovet hükümeti vaxtında azıcıyam. Sovet hükümeti vaxtında joğu təcibin bani. Bütün bu mesele meşgul bakaz. Furuşi haqi başta vardı kaz puli. Derhal ve hükümeti siyasi eginde umon beçe barada imi az otidam Tursini otiden im tamşa kun rahat to tamşa kun miyata batarsin ne tarçı görüşüne düz belozmi düz. Ve prinsipiyal bu gelirse jogo şenku tahtarsınız. Jogo adamın toluşi haqi başta kav vardı insanın egenden ve hususi hizmet organı şahit. Umruj toluşi sepek le dejda aparat kurdular. Ve dejda hususi hizmet aparatı kurdular. Toluşi maksusen Azerbaycan'da çananda Rusya fikası davun ve samimi kontak taşıya gelirse hakikaten arada bütün tam samimi atmosfer bu gelirse اون وقتی که بله من جون واکرده رایانی خصوصی خدمتی داره من جون واکرده اما bu arada söhbət çun kardı. Vakardıdan söhbət kardıdan çiç bəbi çiç abın ve insanın ku kardıdan. Mesela xırtada qufiyada tosni görüşünə insanın vay müəyyən sistem ku kardı. Xüsusi hükümet ve onun maaştı da. İşte onun baktım ki umruş bu sistemde bakason aşmardamın umru umumen toluşi baftamın müsteviyede faaliyet müşüde içtimai xadimonsa kat veyi belki ba ikisi se nefere geldi. Telefonun müşteden tam nezaretici eder. Tam yani ki tıbbı siyahi evini gelirse işte kayıtını böyle kiosk kardı azınmış. Pati icazı adani. Ya bu Tursini görüşte mi butani ma. Çok şey onasim. Bence avun taşış olan böyle dehşetine manzara biniyor. Elbette tabii ki ama bir manzara felsefe ukamon. Ön sistem bir ifşa bukamon. Ön sistem bir dünya nuşi budamon. Hakikaten Azerbaycan'da avun multikültürel votiden başta bu sistemi görüşne bir avun
اون خجالت کشی سویه اون بیام ama emin nezdamon kardı tabii ki اون amani bahardı. ام پرابلمان با به کسی آشکارین و هادمان با دیم بدی مومدانی شکن پرابلمانن بایگروش اجا دشما وستننده ام افری وستنن و تمشاکن وطن لازمه که بیان ترسه لازم نی اما اجا باتمون که اجا کالی آذربایجان دیم به پرابلمان اننوی پرابلمانی بله ام انانوی problemi ama yani ki Olur şada ve ha هر regionی تشتن yani تعیینات işte kon regionی چجوری کوکاردی لازمه و تعلیمات نوشته با kon mesela چجوری Əsə ən problemi həxədə qəfəm cəfidəki çə toluşa zavan. Çəmə dali sütə manda varaya. Əsə çə bədü bə çominca sinifi ro qalay kitopşon bə meydanşon varda. Əslində kana kitopşon tojaşon ka. Yəni ejo toja çişon kardani. Əsə qəfəm cəfidəki parsem pidəki ام ساختمان ام کتاب با ما رو اومی کارده ورایه یا نه yani ama اومی به بزنه ما که چه آذربایجانی حکومت با تالشان رو چه kardeş bir de ya on çe tamşakon رو çe بزدم çe beynəlxalq ictimaiyyət رو qalay tamşoye مراغینه آذربایجان عادتا ama مثلا روسکاردیده zaman بود tabii ki Azerbaycan Ermeni Dağlıq Qarabağ problemi dinbədim manda. Ön problemiyan turuşi məsələ həll edən müəyyən komplekson çoxdur da. Əlbəttə çoxu argumenti az yəni tərsiyeti kardın pidəmini müəyyən mənada da argumenti rozi bir pidəmi. Və şükür baxıdan alami Azərbaycani ərazi bütövləti tam formada təmin və Umuram ve marağine çok şey Azerbaycan'dan çok babandı. Bu istikamette pekla fikresi. Müeyyen panterkon gotiden ki ama Ermeni mesela bu nokta noy. Çin ve peşte deşma bini bakardı. Ama hiç an mesela bu Azerbaycan'ın ruhat bini abani. Ermeni mesela bu Azerbaycan'ın ruhat sahabani. Beynakal dıggat asisif kardam ki başıma mesela bebabe. Maxsusan Ermeni mesela jogu halbi ve peşte. تولوشی مثلا دقت و gündem و روزنامه بومه az bimi umi kar دیدم az tabii ki işte prognozi otidam bevazam be bazne az jogo perspektif için orzuan kar دیدم her da soru badiga kitabın çappa an kitabi vinda insanın malumat seydamın baronku ağlın vinda şobedan valideynun şoba valideynun hasin به تاسف بچی بعضی عقلان işte valideynun ku نیوم کلی این کتابی üstülü ziyade ukardı mecburiyete yani toluşada خیلی ki مانگورتون هستی işte رغلیشه نفرت کردن işte رغلیشه ku جوبا insanın ven اون جو حساب کردن ki عقلی تولوشی گپشه تو عقلی تولوشی گپشه بچه‌مون کاریره به عقلی کاریره زیان ببرد مدت با شما این پیردن بود تو مدت با هفتمینه سینیفی ایلشته موازونده گپم جزونده گپم جنسنانی هفتمینه سینیفی کو از مکتب شبه پشته ترکیو میتمه یا مکاکی عمرش اشتانی ifade kardı görüşler Türkiye zaman bu muri nümrayla zamanı ama garaj Türkiye zaman işte muazevuni zanda Rusi zavani zanda umru Türkiye zaman umru pul vardı yani pul kazanç kardı vardı çünkü az Azerbaycan'da cidden az Hollanda'da cidden çünkü pul kazanç kardı zaman Hollandi zaman yani az bu zamanda ana yaştan realizemat kardı maaş sen yani Türkiye zaman bu hiç akla ahemmiyet değil Pay valideynun motivem ki eğer şuma hakikaten hesap kardeşim ki تولوشی زبان باشما عقلی کاریر رو و جدی پرابلمون با میدون بابا fikir بنابرای کدوزه fikir رو پیغاتی ده اگر تولوشی زبان بد با علاتی سالیونی علاتی شده سر ترکی زبانان بد با بیلازریش umutan başta ağlın İngilizce umutan ya Rusça umutan bale tamam muazzam toluşi vatandaş ise devleti hürmet kardı alamet olarak işte devleti zavunan umutan ama devleti zavuni umuti bamaro bape
Varıyorun nasıl Drempelon Hollanda utan bapin nasıl İşte muazzavunun nezneka sada, layakatine, şerefine, şahsiyet beşteni, başta hürmet karda insan beşedeni. İnsanı ki başta hürmet üzerine kardıcı, çavada çe şahsiyet beşe. Mümkün. Çox. Hesab pidəmi ki ən verilişi bəsə bakam. Çayku banav qalayan çımı parsın hesse ki oxuyada şama ve parson hesin ancaq ki i veriliş ədə moni parse mümkün. Ən bay görüşən necə çı çama qəfşayon haxada, çama qəfşayon həlli haxada پارسن پیداکی تولشون چیچ کردنین Hargla halk başta idare kardakason layığı. Yani klasik sıkhanegele fikri. Yani ama mun kazanç kardı. Mesela kun vakti çeşitli mun kazanç mun kardamune. Bu proseste küçük rolaj bacı. Ama tarihi. Kadar meşgul bulamın dinleyeyim. Tarihi vindi bazı mı? Tasasur çiğim bana ama regionda جویل خلقون که بتون ساخونده هیچ هم باید دومون ماندنیم ناواده با همون دومه ده ماندنیم تصاصوری دلاده چما شبه کجون کرده جنه سمیه انسان نشتن روسیه ده روسیه تعریف کرده ده و پروسسته چه روسیه مخصوصی رول داشته چما سایقتی ده اما مثال چون بارده جنه به فرمده اما به اساتنا رژیمی داست و با طبیعی rejimi kema xalqi çapı şap prosesunda müəyyən marağını şəsə amma avni kema plastilin bulamı çəcürə amani eqatdan jağı bu mandamın deformili WhatsApp bulamı kema koyan beşi başlıqdı ümünə nüqada yani ama işte hakkım bazdamı toluşi zavoni zane toluşi hakkım talep kardı Azerbaycan'ın devletçeti aleyhine imi harkas hargıla toluş işte yok separatizm beyazın yanılıyor. Ama ba açık teksti otomu separatizmi aleyhine. Ama ba ucuna deniyor bobba. Takımdan yaraşmış ba bobba. Dile cemiyet Azerbaycan'da orucu kardıyor. Numunun ve çünkü Hollanda'da frison jiden Hollanda'nın jiden yani ümumiyyətlə Hollandiya mətbuatı da friksion bu arada separatist sıxanı okudu. Mümkün ne olsa ana Hollandiya unitar devleti bana Azerbaycan'ı. Hatta Azerbaycan'ı ise dekara gadaliye. Dekara arazice gadaliye. Ma friksion umruş işte idare hak şunası. Friksion parlament şunası. Çünkü friksion zavun çavun regionda resmi zavun hesap beda. Yani deniyor sivil taraf ame. Baygırış toluşon ku az bakardı demem. Ne tarzı? Başta bol. Ama halkı muhteşem tarihçisi. Ama halkı muhteşem zavunuşçisi. Ama halkı zavuna da az diye kardidem az rostazani mani az filolog nim az ama ba ufaya asarun diye kardidem. Ama halkı zavuna da harş ufaya. Yani bu an başta hürmet kıldım. Ben başta rəğrişə hürmet kıldım. Ama başta rəğrişə hürmet kardı. Hiç ama Azerbaycan devletçeti aleyh peşin. İmi hargla toluşma bir tarih baka. Ve bu istikametle babun zu orzu kardı. Zu enerji orzu kardı. Mesela başıma olan bir kardaki kema verilişe de omayon iştirakon kardı şıma isaatın çokardı ve sağlanan ovandım. O zaman avasori ve قشنگرنومون boşta پیغتانه avasor yani soru evvel yani çama zaman anında mantık. O zaman da ben mantık belki deniyor hiç kala zaman deniyor. Avasor yani soru evvel az urcu kardam ki şama milleti terakkiye da evvel de umagale hadise bulmuş. Yani okuy ne bu? Şama dumu لشکر بود شما دومو خیلی که جوجو برنامون بود جوجو تلویزیون کانالون بود جوجو مدنیتی اینجا سنتی نمونون بود
شما bu prosesdə iminə vıl təki bubujun və bu toluşi dəcdə boğu elə vəsilə bubujun. بسربنان از بچما تماشا کنن اوان کردم بسربنان چه اشته وقت اونجا کای و من اون تمشان کای اما سفرونه ده بیندمان کرده امینم بسربنان Aşacım bubujun xədu hamro.